pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod ka ni pagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamod tan ti pamilya wakat kan baay dita Bagulin La Union, ni Ma'am Agnes Daos dita Singapore, kan ni Maris. Kastimanti ko na ni pagayam Maji. Dear manang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Adaw dagiti mangibagbaga akaslaak kano balasang, tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmeken nila kay ko, rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapilis kayong bakay. Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wang, mabit lang, tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday, jak krusonada day jay. Namin ano, mat asuka day lang. Hindi ka lamalmalpas ngagsukat. Aldawan. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidam? Ay na, kas jaydan. Ha? Sukatampay lang amin, aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na, kas jaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badok. Ha? Sana maibagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag sagaysay. Bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. At nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas kan nga tindara. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis a di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatindog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Unusan, chika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta nga style mo, may? Bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida, Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, dinakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta.
Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagayam ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adda da ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan da kityan na mau. Agay ay ayam da kano itipita kaya di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor, madama ti unat ti buok ko. Anya? Da kita kaya ito noon na umaw. Mabaybay ang da kityan na mau. Sigan ti mapanmang kita kadakwada. Ang mga da trabaho. Madama pa ila ti pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka kiiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ije ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagtutungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagityan nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y matimeryenda dagiti uping ije kusina. Subliam tula idan no madamdama. Ay, alamang nga rod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ak ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabutengak nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na ada pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mutla ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli ak mutla ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Yung kanto man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala tabay-bay mo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay clinic. Tagpa-sentro ak matlaang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, ha? Sabay nagruro kita sa saka da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y nana. Sige la, ang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ko. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay.
Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko nga'y. Ay na, jay labagbagi na ti asikaswan na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y aglibas damat apumanaw. Nangalami ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti anak mau. Jak mo't nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamitay? Sikat yadda dito balay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang mitay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Ina man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglug da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay, naku, napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdamaan dong. Uraya ko na maring dana na. Alang nga rod, agmerienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbag kan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatag. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni Kumare ta Amaji. Unay kiti asawa ko na ya.
Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas tauna ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga ron asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukatnak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na ram. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na niya. Aglugang kayaon. Nay, kaduamat gayam dagito'y duwa nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay laida ijay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raud, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungam dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunak ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nun adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagito beng. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no makaturturog kan. Nene, awan dagiti aga-ama dito idami. Nasapa da nga ta, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiang kita. Di nakikit dita. Wino? Pinarigan na kidira. Dagiti awanan bain? Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayat asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain? Traidor kayo adwa? Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak. Ay, ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay. Hoy, di kagis iskandalaw. Agawin tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo.
Ibagam ti agpayso kanyak andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon niyong itidayjay Wine, aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagiti anak ta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanya. Tamao din daytoy akaadda dito'y balay. Ta pumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi ka ni Zinya. Anya? Dayjay asin niya ti Piliam. Andang! Wen, Ay sumamakawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti Piliam! Aha? Siyang ka nga ayatunay? Tanang, pangaasiyaw! Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong, tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Machi, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyam gapo kanya. Sinya. Iso nga agsin at andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apal na. Ta talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apal na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sika tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laeng, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sorry, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailaw anak. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Agyaman nak iti Diyos tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawak. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga aga-ama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak mi. Alakastan, to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo amo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksi, di mo amo abisim at gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa, wano ina dagiti anak yo. Diyak kanunungan ti naramid nila kay mo ngam nakunamat ang maawatam no apayakas jay ti naramid na tagapumatlaeng kan ka.
Ngam no pa'y kasta, maragsakan naklata tanawrnos yung matlaangan ti bagbagyo. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Maji. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni Pagayam tayo atasing saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsa ka pa nagdengdengag da mamro na may patikawan ka ni mother na Marites Amuyen. Dita sudipan La Union. Kastamatan ka ni Rudy Cortez kan kadagiti katoda na dita syudad ti Ilagan. Kan ni Dali Yasat. Kastriman ti kunani Pagayam tasing. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Ada ka kay sunang anak ko. Balasang ti anak ko ng pasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na. Tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras ba, Adila? Da kayo gayam tatail mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Ay, kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Ay, mabiit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Mala daw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay, mapantangarodan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti kutse ka ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar to'y lugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kaninang. Oy, Adela, apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan na kun ijay rugak-rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na laang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kat, adan na pilim kada kwada. Awan ana, jak type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbag nga oras mo. Nalom amangga para kang ka. Nasami na gitata na loom, ijipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo na ito, tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakain. Hay, ada ko maaramido. Uray mapitlaang. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya.
Sana ka mapukawan itinamnama. Ay patyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastra kain. I love you. Mabalin-abaliwan yun to ti umay, tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat Kumpurmi nawan papanak. Itay ka payla asumanarming Adela. Kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarming. Ay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya tirong. Rong manan nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro ang mga nudi pa'y dimteng tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanyak. Ay nairanran na la siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pariil mo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wine, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pariil mo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, mapagbigay kayo. Adwa. Ay, ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pariil mo may. Nagmayatan. Kasta kumaamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabel nga po iti babae. Nuda kamay, saan? Sport kami ngagpadpadakan ni pariil mo. Nagmayatan adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Mike. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Ay ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ka. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Ina mo di baga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan niya Adila. Kagkasar kayaw. Siyak to tibis man niyo Ay ura! Ay na talaga yam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. Si ka matyabay. Sige, mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung idi apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibus ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos. Nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanan apo mintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay,
Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasanti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak napintasak idi. Angam ita, awanon. Uray, bakit kayon? Napintas kayo latanana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, won. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango jay gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukonday jay nga Adela? Anya ngay Adila, adamo lanamnamak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti taon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agrupro pa ak kadi abakit, tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Jakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga aguray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabaling arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayin nak, basta ituloy ko latat ti agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw ka naggapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga may agaram, Ninanang ti arman nyo, tata. Ha? Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawunak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaran. Ha? Di met awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kani primong anak mau. Sana, itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanamaman ni primaw, ang mga nuarmud na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay ngatan agaram da ito'y. Binaon ngatan ni tatang niya. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau.
Isu tigagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron tayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kunaladay jay, tapno palubusan na dyan na mo makisarita keng ka, tasing. Ha? Ay, nagloko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay, sus. Ay, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? Ah, No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam na'y. kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lat tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kuno agro-oro pa kala at 30. Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amangan na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam. Talaga anapigsalat na ti karismam. Nga uray bakit ka, nana. Ay, agdal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay a Primo. Syakot abakot ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat agkursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Tara, Adela. leader. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo no kayat yung. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela, pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin nukas niya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod. Sang ka ulit na nga ibaga, di na kaya tilakay. Masaksakta nak pare. Agpada ta. Iso nga palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Rimaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Untatang? Apay dakas? Apay, sigurado ka adyan nanang ti kaya maw. Di mo kayat diyanak. Ar-arman nyo raw. Pay sumingitak pay lang, mate. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami, anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Ni Taseng ti kayak ka. Ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Ni Taseng nga ro ti kayak ka. Kitain nyo mo ti lang nga ginaa. Napimpintas nga dayaw di ina. Wen angem bakit ni Taseng nga maikumpara ken ka. Tawon nala, bakit? Ngam nuro pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matinanang. Gaputa arman da kayon ti ubingam da kayo. Pag-aayat yung matan.
Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't, babainak. Ay, kababain mo't, anak ko. Makapainsulto kayo mat nanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo ta sardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya agumura ti anak ko kanyak iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkit din plano ka makiasawa. Iso ngay magak ka ni Primo asardangan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali ngay naram na. Aging nga ang asawan. Kat ni mat Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Kat ita, adan talo nga anak da. Kat makunak anagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo no ada agaram kan ka nga ubeng. Tanya ngay ka napintas ka mga rod nga oray. Makunan nga dan edad mo. Banag asana naawatan ti anak mo ngay supayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay napalabasan day ta. Kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, saan apudpud no hanagan, tintay drama itagun daway. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Mariel Gutierrez, ni Agnes Abad dita Singapore, ka ni Ma'am Nati Agustin. Kasto iti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog, ngam gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak, nga uray lakaya kon. Bana kapag problemahan ti asawak kanyak, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino date na, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ti bagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabi Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Ay, agrubat akon, Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam, umayak to panahin, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya temut titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapumanin aya. Ay, ije, balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday.
Sa balik, agparparik na kanyak. Anya man tay tanaya. Awan mo't madingar aramidag. Ay, agtal na ka! Agparik na mutla kanyak no adda mading aramidan. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na, Di tapay nalpasa nagsarita. ay nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tanno bigat tag sarita. Jay agpaisaw. Sa dinaw, tinaggapwa. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mulam amaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamuday jay. Ta barbaro akong parek. Ha, imposible. Sa balay, tagparparik na kanyak. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Na, Imposible magtari na bihing at napaskan nga at atin daram. ay maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Ha? Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babairo na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ung tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya timbaga jainam ken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsang sangit pa yan nagipulong. Apay. Anya timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Apay. Adaman ng chiksiyaw. Ay. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha. Ay sigurado ka. Di nakipulaw iti inam. Wan tatang. Promise. Adda chiksiyo niya. Hey, tagtagaray. Wan. Adda. Kaubingan na. Kunak tubay kahit. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pa nagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Adamo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin no kasta. Ang kasanon, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y bagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsingputak? Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon-konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturugak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda manen allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo manen ti pensyon mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo.
Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatan na denggang. Unam, ipasyar nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta tibagbagam. Manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salodsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may ko. Ay, banday! Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay tibain Frede. Ay, sos. Kunak to may kalt. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Anya di kayo ta sa munday to. Ha? Imposible adi mo ang mga ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay magbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Ha? Amok nga rod aya, si bibiyag ka pa nga asawa niya. Ay, wah, ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan asan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, siguradaw, asa na makaturturog da jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti, Bail Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan mau. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rod pag-eskwela, sir. Siyak at imang paadal kang ka. Talaga, sir? Apay pagadalin nak. Kat saan nak matakap-kapin ano? Gaputa, agayatak kang ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw pahay. Isungay bagamitan no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no basta din na, suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay ayatan na, may. When? Tatang, anda manan ubing at chiksyaw. Awat ti maaramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papan iti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Asya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonkonsumisyon na.
Abay no, isardeng yun, tiyaramig yaw. Wala. Isardeng kuntaw. Apay. Sinardeng ang matan, tiyag-tiyaks. Kapilitan na, tatang. Tanay. Ipanaw mo, di bakit kau dagiti anak may nujak agbalay? Ay, very good no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apa, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di kagasta ka. Sakit-sakitan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Hagapu tabakit akaon. Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga mi nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh. Ay, uwan, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawag ka? Kwa, ni uncle ko. Ah. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Apay akas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti data restaurant. Pada mo't ala kay tinang sabat kan kwa na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paimara. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayon! Saan kayo napagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga ada ka. Anyak masapol mo, Friday. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni balay. Jak kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Sanon, Na. manjakon. Kakaiso na anak ka move on akon. Hay, naragsa ka kon, Friday. Di na kuman riribukay. Agbalbaliw ako. Parames. Sina akong dagiti babay nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat ay bakit? Di nakbulat singay. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay, agparinto mga itisangwan ng bakay. Yeah. Agpakpakasiak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kau.
Tumakder ka dita. Ah, Tauray anyat aramidem. Jakon makisinubyan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Ha? Awan ganas ko ang makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tan sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadila ta mapakawan. Ay, Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. kay, basol ko nga raud. Kakaisuna natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kaan. Ay. Ala, Eh. bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wine, bakit? Ay. Oksotem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ay. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Ah. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya. Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, Ay. rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Ah. Di tapayla agab-abay. Taagag-agasak payla nga aging gaita. Naawatam? Wawawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat asawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan ngagdandan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan, apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak, tagbali na pamilyam. Liklikam, tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano nyornos para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti tonggal maysa.